Shooting episode 11, Dud. Makan, Dud. Kita makan bintul. Makan bintul. Yo. Ada bintul. Oh, Biatul bawa bintul. Betul. Oh. Jangan malu sih. Lo isin-isin. Sebu baik. Nah, gila makan. Kiki, ya kemana baik, Ki? Lu lihat itu, Gak? Ki? Hah? Kemana-mana. Baik Kiki di teangan ya tuh shooting. Tas di jauhnya Kiki nanya. Hah? Tas di mana? Hah? Terus di mana-mana. Apa di kontrakku eta Star Vision? Main sinetron. Loba jobna kemarin mah. Nah. Kemana-mana baik. Oh. Kemarin di Tasik. Oh, hebat Kiki wah. Seminggu di Tasik. Oh, shooting tenan. Jadi tuh. Satu mobil ngalalau. Mobil ngalalau. Tuh. Saya nih job. Di kopian, Dud, di kopian. Oh iya betul. Ya tuh mau pintu tuh. Tuh bintul. Mangsen. Seg, Jid, mau naon, Jid? Lauk ya, nek mamam. Lauk. Berarti magailan deui ya? Iya dong, gila. Lauk naon, Jid? Harus nila. Nilai ya. Oke. Pak RT, karak datang Pak RT. Iya, Terus di mana Pak RT? Ada motor. Ada motor. Kunaon motorna? Motorna iya Salesma. Sales. Ini bintul. Bintulnya. Sigana pentilna eta Pak RT. Pentilnya tuh yang kurang angin itu. Penjulukan warga buat aja. Gerak-gerak makan bintul tuh. Yuk gerak darah pintu. Yan. Waduh Kiki. Iya yang milu shopping ya. Kiki anak-anak ilu kata asik roku ngajak. Tas asik. Gimana si Majid gitu? Iya. Jadi ini shooting episode 11. Judulnya apa? Nanti tunggu aja ya. Pokoknya seru. Non aja. Mantepnya. Pintu nanya. Iya. Dan gitu ya. Saya yang bawa. Siapa yang bikinnya siapa? Terus jana izinilah. Inilah bilang dia. Mamam gitu ya. Bah, kemana bah? Back shooting. Shooting episode ke-11 nya banyak. Sip, mahun, bagus. Kira-kira naon nih ceritanya bah? Ceritanya kita nanti tentang tentang itu aja ya. menjelang Itu yang akan datang besok. Karena pasti Seru, lebih seru lagi nih. seru Nih, dan nanti lucunya pasti lucu pasti mah. tetap. Itu tetap lucu. Oke bah, sip ya. Ya, Romikal TV pokoknya banyak. sip. Sukses terus Romikal TV. Tong pohon nuncan subscribe. Subscribe. Ya kan? Mainkan aja jarinya di layar handphone kalian masing-masing. Nunggu subscribe. Jangan subscribe lagi Iya, dong. kena unsubscribe. Ya, nah, Like by like. 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 You know like. Oke bah, atur nuhun bah. Tip. Bu, ieu dahar deui do dia. Dahar deui nya. Bu. Magailan deui berarti nya. Makan heula Dud nya. Makan siang Dud. Itulah kapreh lagi. Oh. Biar tambah
Aduh. Tinggal sih gimana ini? Betul ke update status. Enggak, aku lagi. Yuk, merapat yuk. Bukiro, gerakan dia. Ayo. Ngawadang dud. Ayo. Cuci tangannya nih. Tuh. Fans Romikal TV tuh. Fans setia. Nah. Sayur bening ya, sayur bening. Itu tuh ini. Awak ya kayak tumis walusian. Sayur bening. Jadi lamun shooting makan siang lagi ya ngederak. Dia menderak. Kayak gitu ya. Hah? Oh, Oke. Nang ala kay ibu na. Bikin pang. Awak na halap. Saya yang gede. Ini dulu tik sampai mana? lu sudah gede ta. Yang gede. Betul. Iya lah, harus gede. Nah sini geseran Bian. Sini. Sini terus. Ero kan dia coba itu Jin. Kaya nung olah na kuchan to. Olah mata. Kakek elok na. Tuwa, lauk na ke. Mana jauh di telepon mah di bawah kafe.